super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de demain. Coin, 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 coin. Il suffit de fermer son bec en mettant ses petits mochets, lier les genoux, c'est bien, et fait coin, coin. Ça y est, vous avez compris, attention, c'est pas fini, nous allons jusqu'au matin faire des coins, coins. Pour les chefs, par-dessus, c'est super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rats et font coin coin. Après ils ont claqué du bec en se font plus mauvais avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. C'est la danse des canards, c'est dément et c'est bizarre, c'est terrible comme tout, c'est dingue, c'est fou. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les joues, redressez-vous. Pour les chefs, la fête, par-dessus dessous, comme des girouettes, c'est super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rats et font coin coin. Et comme les petits canards, il faut que tout le monde se marre, remuer du hippopotame en son coin coin. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de l'endemain. Coin 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 coin. Capita. Now we are sons there. Pojamo with speed. What you are asleep. Alright? Now I am approximately. Where is the Nerede arkadaş? Where is the Ablamız bir approximately. Quick table götürdünüz bana helal olsun. Hala bakıyorlar ya. Nerede arkadaş gidiyor approximately? Alo, adın ne senin? Mikrofonun sesini aç kız. Küçük. Хорошо. Bekle, eller havaya ruki ver. Hands up, hoppa. Want you something, Nitro. Спасибо. Ruki ver. Hands up. Bu ne böyle? Üstüne mi bastın sen? Okey. Ruki ver. Eller havaya. Hands up. Sen ne yapıyorsun burada? Alo. Ne oldu? Tak naşe telefon. Telefon gibi ses çıkartıyor ya. Yeni icat herhalde. Nokia, connecting people, da? Это хорошо. Окей. Иди. Hazır mıyız? Ready? Готовы? Bekle bir saniye. Türkiye. Hazır mısınız? Sadece cihat kuda. Türkiye ile Rusya. Biz varız da. Так я. Окей. Let's go. Поехали. Пишите. Не надо спать, не надо работать. Дай.
başladı. Siz ne hala uyuyorsunuz ya? One stick down spike ya. Git ya ablasını nerede al git ya? Allah Allah. Братан, ты тоже, каждый спайк, когда ты отдыхаешь, я вообще не понимаю. Вот, ты потом спит моя жена, ты тоже давай обратно сделать, не надо спать, ты дома, да? Окей. Ne oldu? Gel, boş ver anne, bana baksana. Adın ne senin? Adın ne? Ne? Выключай. Gel. Uykusu mu geldi?